Акшамлар хайыр октябрьнан 15 эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев. Сілемлайым. Русия етінен сөзлерінде ич бір ақиқат yok. Авропа Шурасы парламент ассамблеясынан мұсавилік ве дискриминацияға қаршы меселелері бойынша комитет Қырымдаки вазиет бойынша деңлеулер кечірді. Руслар топлашуға ишгалжелерінен ишбірлік кеткен Қырым татарларына желпетіп оламағаны үшін Қырым татарларының бақытлы яшайшы аққанда Русия омбудсманы Татьяна Москалькова өзі тариф етмеге тырышты. Оның пропагандасына инанмастан пасы делегатлары оны еріне қойған. Тәфсилатлы лепқамызда сейретіңіз. Комитет діңлевлерінде Қырымда ишгалчылар Украина ватандашларының ақларына бозып, репрессиялар қолланғаны аққанда Украина омбудсманы Людмила Денисова тариф етті. Олар арасында Қырым татарларының evlerінде қанунсыз шекілде кечірілген тінтуф ве яқаланулар, махкеме ве девамлы апыс мұдdetlері белгіленмесі, инсанлар азапларға уғратылмасы ве хырсызланмасыдыр. Проводиться насильницька паспортизація кримчан. Тільки за наявності російського паспорта можна мати соціальні послуги та медичну допомогу, оплатити комунальні, влаштувати дитину в дитячий сад або школу. Ті, хто відмовилися від російського громадянства, відповідно до законів окупанта, вважаються іноземцями та підлягають депортації з конфіскацією житла і земельних ділянок. Близько 5 тисяч цивільних осіб депортовані з Криму, 50 тисяч українських громадян заради збереження життя свого і своїх близьких виїхали з Криму. Русия омбудсманы Татьяна Москалькова есе оңа кімсе бөлі әдеселері бойынша шикаят етмегенні тариф еткен. Що стосується зникнень людей, мені не надходило жодного звернення, пов'язаного з цією темою, як і з темою депортації. Було кілька звернень від громадян України, які в зв'язку з коронавірусом не могли перетнути кордон за епідеміологічними обставинами. Меджлис рейсінен бірінші муавина Нариман Жилял ишғал етілген Қырымдан комитет топлашуына қошылып, Қырым татарларының әм шақси әмде халық оларақ күтлеви ақлары бозылғаны аққында тариф еткен. Оның сөздеріне көре ақларыны бозған девлетке мұражат етілмесі біраз мантықсыздыр. Госпожа Москалькова, как и все в России, является частью этого государства, частью этой системы. И апеллировать за помощью к человеку, который, в частности, является частью государства, осуществляющего репрессии в отношении крымских татар, по-моему, просто бессмысленно и абсурдно. Русия тарафы бұл деңлеулерді ишгалчылерінен ишбірлікчілер. Сөзде Қырым парламентінің депутаты ве Кипу ректоры Чингис Якубов, Бахчисарай шер шурасының депутаты ве Миллет телеканалының сабық мудиры Эрвин Мусаев, векелеті тоқтатылған Меджлис азасы ве адвокат Тейфух Гафаров, журналист Лентара Халилова иштирак етмесін істеген, ләкин пасы оларының намзетлеріні қабул етмеген. Бұндан себеп Москалькова озы ярмадада Қырым татарларының бақытлы яшайышы аққында тариф етмеге тырышқан. Дерсім Қырым татар тілі, девлет тіледір, вебу тілде, әм мектеплерде тәсіл берілі, әмде істеген ерде қоланылмақ мүмкіндір. Российские власти любят хвалиться, что в Крыму есть 15 крымско-татарских школ. Они не были созданы Россией. Эти школы существовали уже многое время и до 2014 года. Наоборот, сегодня эти школы потеряли в своих возможностях, потому что согласно российского законодательства старшая школа, то есть 10-11 класс, обучение осуществляется только на государственном русском языке. Söylediklerine hiçbir doğru söz yoktur. Hepsi yalan. O sebepten dedim benim bir teklifim var. Avrupa Birliği'nin insan haklarından uğraşkan çeşit türlü teşkilatlar ve birinciden insan haklarından bağlı olan Avrupa Birliği komisarı tez Kırım'a gidirilsin de ve Kırım'da bütün bu istegen insanlarından korursun da ve orada kendisi baksın. Ne var Kırım'da da ve kim burada doğru ayda kim yalanlar. Меджлис рейсі Рифат Чубаров өз шықшында Қырым тарафына ишгалге қаршы барышық ве итибар маршы кечірілмек ғайесі актуал олғанны білдірді. Қырымнен бағлы қабыл етілген пасы ве дигер халқарат ишкілетларының қарар ве резолюцияларını қатырлатып, олар етерлі olmağanını айтты. Bu vakticik 6,5 sene devamında çeşit türlü halkara kuruluşlar tarafından kabul edilgen, endi onlarla bu rezolüksiyalar, diğer kararlar
Rusya Federasyonu tarafından da hiçbir madde olarak kabul edilmedi. Avropa memleketlerinden olgan делегатлар Rusия Meclis faaliyetini yasak etken kararına ne sebepten ret etmegenini bilmege tırışkan. Lakin Rusya ombudsmanı Maskalkova kenede propaganda usullarına geçken. Anlatmaya tırıştı ne kadar Kırım'da hepsi Rusların kelgenine memnun ekenler, ne kadar Kırım Tatarlar diğer milletlerle beraber Rusya'nı seve ekenler. İşte bazı çalımsızlıklar eğer olmuş olsa o çalımsızlıkları yakın zamanlarda temizlemek için Rusya Federasyonu çalışacak diye böyle her vakit olgan gibi boş sözleri burada seslendirdi. Komitet bu dinlevlerden son Kırımdaki vaziyet boyunca esabat hazırlamalı. Onun esasında Avropa Şurasının Parlament Asambleyası yarımadadaki vaziyet boyunca nevbeteki rezolütsiyonu kabul edebilir. Şevket Amatulayev, Zaman, ATR. İşgalcilerinin Ermeni Bazar şehir mahkemesine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev'ke karşı bakılgan dava çerçevesinde celp etilgen şahatlardan hiç biri kelmegen. Mahkemece aytkanına göre 9'dan 3 saat celpnameni көрмемезlikке urgan. Eki kişi çalışkan yerini dengiştirgeni için FSB ular kayda olganını bilmeyken. Eki kişi ularına telefon vasıtasından soravga celp etmege rica etken. Bir Rusiya harbi koronavirus hastalığı olgаны için şahatlık vermekten vazgeçken. İşgalciler davаны Mustafa Cemilevsiz bakmakta. Mahkemege davаны qabaatlangan ve onun advokatı haberdar etilmesden evvel berilgen. İşgalciler Kırım Tatar halkının liderini Rusiya sınırına kanunsuz geçti dep qabatlay. Söz 2014 senesi mayısının 3'inde Kherson vilayetinden Kırım'nın memuri sınırına geçme intiluvi hakkında keti. Сторона обвинения не очень хорошо справляется со своими обязанностями предоставления доказательств. По плану обвинение должно было предоставить на суд, пригласить несколько свидетелей обвинения, многие из которых являются пограничниками, теми, которые 3 мая 2014 года находились на якобы российской государственной границе за городом Армянск. И сегодня фактически из-за неявки свидетелей, а не явился ни один, заседание было сорвано. Sen Donbass'ta serbest iqtisadi zona teşkil etilmesine kol tutasыңma? Sen zamirni kullana Prezident Vladimir Zelenskiy butun Ukrayin so'rovining ikinci sualini seslendirdi. Zelenskiy sualini seslendirgen son Prezident ofisinde söz Ukraina nezaretinde olgan Donbass'ның qismi hakkında ketkenini anglattılar. Sanki dersin bu zona teşkil etilse, işgal etilgen teritoriyalar qaytarılmasına yardım olacaktır. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Salı kunu Prezident Oktyabr'nın 25'inde yerli saylavlar keçirilecek konu butun Ukrayin soravı o'tkirilecegini ilan etdi. Ukrainlerge 5 sual berilecek eken. Birinci sual Tunev'in belli oldu. Prezident buyuk masштабта olgan xabarcılık için ebedi hapis cezası kirsetilmek kerek mi yok mu bilmege istedi. Bugün ise diğer sualler de belli oldu. Ularına Prezident ofisinin meslihatçısı Mikhail Podolyak Новое время радио ефірінде seslendirdi. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Антына садық қалғанлары үшін hediye. İşgalden son Kırım'na terk etmege mecbur olgan 25 Ukrayna harbiyinin Qorantası Odessa'da yangi kvartiralarından sayı oldu. Mesken Kırım'da işgalcilerge karşılık gösterip Ukraynaga sadık kalgan ve Ukrayna şarkında jenklişken askerlerge berildi dedi Ukrayna harbi deniz kuvvetlerinin sabık yol başçısı Igor Voronchenko.
Onun sözlerine göre bu Ukrayna imayeciler kunne bakşıştır. Yanı kvartiralarını 2014 senesi işgalcilerge hizmet etmege geçmegen diğer askerler de alacak dedi. Перший крок по забезпеченню житлом тих офіцерів, тих сімей, які залишили все, але залишили в себе принципи. Бажаю вам сімейного благополуччя, щастя в новому місці вашого життя, щоб це був щасливий новий етап і у вас це вийшло. Тоді все кидали, ми виїжджали, 6 сумок було в нас, думали про цих, двоє дітей на поїзді, ми навіть нічого з собою не брали. Ні меблі, нічого, там все залишилось. Так що тут було життя з нового листа, і воно так у нас дуже стрімко розвивається, в нас вже досвідка є. Ми дуже задоволені, дуже. Дякую. Geçken kun devamında Ukraynada kenede 5000'den ziyade koronavirus hastası belgilendi. 73 hasta vefat etken. Hastalarının en çok sayısı Kharkiv, Lvov, Sumy, Jytomyr vilayetleri ve Kiev şehrinde. Koronavirus tarqalganından sebep karantin yumşatılmasına Ukrayna'nın hiçbir vilayeti hazır değil. Ми можемо скільки завгодно намагатися збільшити ліжка, але в нас медичної системи є межа. Ця межа є в будь-якій країні, в тому числі і в Україні. І тому, будь ласка, дотримуйтесь цих правил і будьте здорові. İşgal etilgen Yarımada'da 206 yanı koronavirus hastası belgilengen 5 kişi vefat etken. Bu Kırım ve Akhyar boyunca umumi statistikadır. Covid-19 kurbanlarının sayısı 98'ge yetti. Rusiyadan kelgen turistler vaziyetini daha da beterleştirebilir. Rusiya şehirlerinden karantin ilan etilgeni için Ruslar Yarımadaga yol algan. İşgalciler ise Kırım sakinlerini maska takmağanında kabatlay. Hastahanelerde yerler yetişmey. Suvnen bağlı vaziyette daha beterleşti. Yarımadanın en büyük suni Межгорная suvanbары aman-aman kurugan. Kırımda olgan bu ve diğer vakıyalar hakkında evbeti kelefkamız. İşgal etilgen Yarımadada COVID-19 kurbanlarının sayısı 100'ge yakınlaştı. Tek geçken kun devamında yanı 206 hasta belgilengen, da 5 kişi vefat etken. Böyle statistikаны işgalciler hakimiyet aydınlattı. Ekimler yetişmey, bunun beraber hastahaneler tolu. Yanı hastalanğanlarını qayda yerleştirmekni düşüneler. Bu vaqtda ise işgalciler Kırım sakinlerini maska takuf rejimine riayet etmegeninde qabatlaysan kedersin, bu sebepten hastalarının sayısı artmakta. Kırım yallarında ise Rusiyadan kelgen bayağı rahatlanıcı da var. Ular Rusiyanın büyük şehirlerinde 2 haftalık karantin ilan etilgeni için Yarımadaga yol algan. Dnepr suvu berilmegeni için Kırım'nın en büyük suni su anbarı kurumakta. Межгорная su anbarı 400 gektarda yerleşip 50 milyon kubometr su sığdıraydı. Şimali Kırım kanalı boyunca su berilüvi toxtatılgan son su anbarı 2 kere sayılgan. Buna da koşmak kurgaqlıq olğanı için tek 1 milyon kubometr su qalgan. Akhyarda ise yüksek hazırlıq rejimi kirsetili. İşgalciler hakimiyeti su en çok yanı yılga kadar yetecek deb bildiri. Onun için Akhyar sakinleri сердце сыңырлануға hazırlanmalı. Я на дачу поеду, там у меня есть у соседа скважина. Может, он поможет. У меня несколько тонн воды на балконе стоит уже. А вы знаете, мы уже привыкли к этому. Мы старые люди очень экономны в этих отношениях. У нас колонки. Masandra satılışqa çıkarıldı. İşgalciler hakimiyeti Yarımadanın en büyük şarap zavodunu şahsileştirmege karar aldı. Onun için bir ağızdan zavoddan sahibi peyda olmasına kol tutup 3,5 milyard ruble civarında fiyatını belgilediler. İşgal başlağanından berli tahminen endi 500 Kırım şirketi böyle schema boyunca yana sahibini taptı. Ukrayna ise halkara mahkemelerde davalar başlattı. İşgalcilerinin nevbedeki raketa korkuzuvu. Ular Kırımga düşman aviatsiyası yapa bilgen ucumge karşılık göstermege öğrendiler. Utyos kompleksinden uçurulgan raketa uçağını tahlil etken. Karadeniz flotunun Admiral Grigorovich fregatı ona zenit tertibatının raketasının urup düşürgen. İşgalciler bu manövrlarga onlarca harbi gemi celp etip Karadeniz'nin bir kısmını blok etken. Vladislav Stujuk, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimizi depingizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR'den ayrılmanız görüşkенже.